Баланы анадан айырмақ не қадар табиатқа терс келсе, халқыны ватанындан қопармақ та яшайышқа таби дегілдір. Бұл Лейханың қараманлары балалықта doğған топрақларындан вахшиce қопарылдылар. Баба деделерінің evlerinde ömürlerini keçirmek оларға қысмет olmadı. Қара деңіз, орманлы дağlar, берекетлі çöller, doğmuş көйлері ve kasabалары bu insanlarının sesinden yarım asır mahrum kaldı. Çok senelerden son bu karamanlar ömürleri geçmesi gerek olgan doğmuş topraklarga ayak basıp türküler yırladılar. Keçke kalgan türküler. Gözde yaprak dökülür, budakları da bökülür. Sevdalarına sırlarım, sabırsızlıkla görünür. Mabuda dugmede mora dugme, sen düştün gönlüme, yine düşsen gönlüme, ot yanar yüreğime. Yine düşsen gönlüme, otlar yanar yüreğime. Mabudaki sen yaraşır, saç beline dolaşır. Annen baban sağ olganda, oynap gülsen yaraşır. Annen baban sağ olganda, oynap gülsen yaraşır. Eşkince.
Тышсыз Ильяс кызы Зебуре. 1930 senesi Кырымның Балыклава бөлгесіне бағлы Уркуста көйінде доғыла. 6 балалы Хорантаның 5-ші баласы. Сүргүнлүк вақтында 14 yaşında olup, o дешет фажия ақында çok şeyler hatırlay. Хорантасы ile Өзбекистанның Ташкент бөлгесіне бағлы Янгиюл қасабасының живарына түші. 1990 senesi vatanımız Kırımға avdet ola. Şimdiki vақытта Бахчысарай бөлгесіне бағлы Büyük Сүрен көйінде yaşamakta.